Di palagi darman je. Kini yang ngeliak genia sa. Bener ya ko ajak ngaku ni. Daya aku bebangian kau kok ngudutmu atau lampan. Ipa. Ado janji ne. Ada makatong ko sana. Dia. Ngapi gawe ni bakas ni dis. Sampai. Ah! Halo. Hei. Alaman. Bener teman. Aku nunggu dulu. Ikan ni jembat ayu. Lawas, set di jadi pancam siku ngajak di jauh sini. Kamu ngeliat peluang bahasanya. Angan luar biasa. Wah, hiting hembo kan ya wah. Ngalau ini ko. Jangan man. Nyak buya mo ni lah jenon nunggu niku sa. Tapi gawe ni bakas sudah kira. Yang aku ni. Jadi ina ada saya kata contoh kamu wa. Niku kelu kesagao lamun yan undangan. Kapag ngelapay na nanti ada peluang sa. Kamu aku ni. Hanya pilih tak bakas ni sa. Iyo kan pakai dijual man. Ini sampai kelita menjadi masalah. Seperti ubi kena pas. Ya wah aku dona. Dan kita mau pekon je lain sa. Aja mau pekon di jan salah. Ampai mulang yan sa. Jak merantau siya. Kena PKH, PKH. Kena PHK. PKH, hei kok cawa mo senanan ni ko mansa PKH, PKH gawo. Oleh masuk Sini binta ko anda mo. Iyo nengok bingian man PKH. Man ji kena PHK yan sa. Kira kreatif mo ni bakas na yun. Cak di halu-halu gawo. Makan injikan lahan kam jikan beka yo. Janjikan beka. Yan na saja makatong lah. Jadi kam dia sebagai pribumi di janji kam terkuasai mana dia. Kimuar kejigaw man. Niku ngajak holon yo ngaku ni dia. Per kubik na kam ngaku. Nyangan ko jak ma. Iyo. Kamu ka bos ni ko do. Kamu bos ne. Jadi kam bahasanya tersalar din naman no. Ni kiba kasudi pa ito coba. Aja apa yang nas kubik na. Mo katubang haya ka di jan narik ko kiliaw di. Apa yo di? No gampang ya udi senangon ja jeno siya dah agak kurdi nya nunggu niku pai menekat tu bahaya marah nya dipepah buat niku kan buat saksi bahwa nya kena pepah tertuntut. Ayo. Cak njuk nek. Kira lamun duku do meni pasir nya kali. Ji sebab beka ne wai kan ji pasiru nyilai sini. Ji kadua sekedaman wilayah-wilayah. Ya muat man ji kan nangundak kam si ya na toko dedoh na kaya mo ne. Katine man ki lagi 100 dan truk sekali sa asal luas kerja lamun masih sa. Lumayan kali. Sedan truk ni kamu aku pira dah. Misalnya 25.000. Sedam truk kali Misalnya ki sekali kuang 10. Kan 20 kali sekali 10. 20.000 kam sedam truk. Oh. Kali sekali itu 10. 10 Kado 200.000. Nah, lumayan kan. Kamu mejong-mejong gao anji mo. Mejong gao ngawas ngawas saya gao kana lo kana. Jadi kamu wa kamu belajar jadi preman man. Nya setor ko do. Iyo
bulan ni. Ay mak jadi. Picaknya si haga nak jaga-jaga ni punya aga setor dia ni. Yo kan je ideku jiman. Si skuba ide kan nya. Coba ni ku je no si skuba ide nya si kerja. Kena mo neh lah. Kidangannya hasil dah tiap kali nya merasa ku ya mobil kuku ya anak pemini ku. Iyo nya. Haga bagi ku. Nya Wah, sama ba. asa ko ne mo ne. Katubang wajang majo maluwa haga rese na ukusan ko. Bagi telu. Begitu lu ko pa. Iyo, ni ko kan nilamban gawo. Yo, pa di lamban mo na kitang nya ngawas di luar dudi man katuat preman-preman ja luar kuku. Nya sing hadap ne. Jadi niku dijanji cuma nyatet gawo man, nyatet gawo. Ada pikasi luar na. Pas tuju man, nek kisim kimuat. Nya ngajak bakeh mana? Yo lihat bagi kuan na mo ni kangon ko kan kerja. Ya way balak ni Tuhan je lah. Iyo, kidang bener kan niku ku pas waktu ne ngupi niku kan tak kopi. Tanggung kopi. Waktu ne mengan niku kan tak mengan. Ma dihitung godona. Ya ayo kek gawon na. Nah, kena sih ya pokoknya kiming. Ay muat kadu hakal. Ne. Mak jadi je. Ngupi sa pasti kena potong. Kadu kesok gago kena. Bagi telu kau siya ba keji lo. Nya lain api lo nya kan sampai mandom sampai jak pagi kan ni nya. Iyo kan ji sebuah ide ji. Sebuah ide lo man. Ini sih lebih mahal. Ya, tapi kan way balak ni Tuhan. Ya kepawai balak ni Tuhan mo na niku. Senangon kam sebuah ide aja jangan ambil ke kuah mang edo. Aduh kan bagi keluarga oh ke mak ni. Bagi kuah apa? Kuah lokasi. Mada cok mana man. Uli jak dungga dudi sampai dedo dudi saya senang kadu kucup ko. Kini ko agak jangan batu-batu dedo dudi mit bisnis batu ni kodang bisnis ni. Siapa sih yang beli batu bulat gua kena agak. Wah kali kerja agak mecoh mo ni. Iyo nana kan mak kalu kan di niku. Mak kalu kan. Coba ki jenone nya bisnis batu. Naman ni siapa sih yang beli ni ya mo? Aduh pasti kena man mak kakal kaya gagawin nasa. Jadi kado kena siya bagi kuah, tanggung mengan yo, tanggung nginum, kuku, terus niku nyatet gaw kerja mo. Kaya ko tiyan gaw singa gali man. Tiyan gaw singa gali, tiyan ahli na kini ko singa gali malalulu. Kira ko togok jam ni. Anta dami sa, ada nga Iyo kado telan. pasti na salaman uli benokan ko titip ko di warung. Api ni. Nasi bungkus man. Oh, nasi bungkus. Gawah niku. Iyo, Pokoknya harganya jam kena. sekian antak ko. Jam sekian antak ko kopi, jam sekian antak ko kuku, jam sekian antak ko mie. Nah kena. Sejak kapan ya dak mulai kerja? Yo kam nyepok pa itu kang si haga ngangkat ni man. Ini cuk kasbon ni. Ya haga kasbon ko pala yo kerja mangkung. Kan bakas na jeno kan kadu keliyaan lah bah ulih ni. Iyo na kan niku mangkung ikut campur urusan na juga mangkung take duit ne. Namun pokok ni kerja. Nya pokok mulai jemoh nya kerja ha wat si ngegali wat mobil tarikan nya kadu hadir dija. Pandai-pandai mo nya kadu dija lokasinya keaman ko. Ya pakai api mula kasbon. Undangan baba saja jeno tu cok nya lamun undangan lamun bantu. Pakai undangan mak cukup man. Aduh boleh badagas. Ajo jeno yo. Kek ko. Kayak akrab ko ngajong diundang. Mak katong ya uli mo duit. Tu ada niku hama kato. Ya lain na mak cukup lah man. Niku liom mat ki ngamplop misalnya 15.000. Muat lah. 10.000 ko dah. Muat. Order semulanya kasbon banyak. Pakai lamun harga beli ubat nyamuk kau lah. Ya piran ko sa kasbon. Dah seuat ni 5.000. Ano pa yo? Nana. Pa duit ko man. Ini kesakan niya mangkung nyuli ni kuku. Astagfirullahalazim banyak. Kesaku. Ini mali-mali nya ji. Kita ham ko aja jeno mana dijanji. Jadi takut dipa coba. Kantung dija jeno na, kantung dijanji. Ini HP ni duit memang edo.
Lah luah ko Astagfirullahaladzim, bah teman dari Allah jebinyak kan togo langsung majong di jangan gua ngobrol Yo kinang nya mangido kayak bakeh mo niko. Cuman niko kayak ko. Selipan lo. Wah. Nah mo ada kantungnya cuman sa inji na. Kantungnya cuman sa inji na. Nah. Nya nyerodok nih hamo. Mangedo kan? Nya nyerodok nih hamo. Sangono mu adahan na ukat. Mangedo na. Serodok kamu. Mapercaya sekali serodok na. Hindi kan tunggu saya lagi. Kuko na sa. Hindi sa kuko. Hindi duit hindi na. Nah. Jangan kunuduh ko niya. Wadisan yo. Ya indo di kantung-kantung mo. Iyo kanya dyan ang antong jama HP enji. Kedi ko jama HP. Ano saking hakal mo. Jawa di ja. Namuan bahaya gapinya hanya sengaja ngaku aja isa nak kepindah ke dia ko. Tilah niya jadi halu ni ko gogoh yang luah HP jeno. Tatagi ko na wa duit na. Ayo cuman jiman ribuan ji. Hindi kuko. Nabi ka na. 4,000 man 4,000. Say kuha 3, 4, 5, 6. Nah. Aduh, kajigawa. Ada mo telo. Demo? Telugoh gaw. Kadu cukup na bagian na. Terus kapan yang beli kuko benar? Nakado benarnya makin teluhun ji. Nah kan. Duh, jumpa pagi-pagi jumpa pagi-pagi kadu dija. Nalawangan 6,000. Matinya sol yang ngajak Arman na lain ko agak nambah duit ko. Hindi dah. Baka jaya makong long karong ijam duit. Api untung na 3,000.